Ban kerjaan ilau operasionong dan kejing yu iru bagi seng UDP kan wan hagabor kamtam na omsning konstituensi uba Frankie nong bet ubadi wei nagi samlarang ba na omsning uba jumi bah ban kerjaan ki babun ba ki kam haki imlang salang uba badru kum legal advisor jong seng NPP na omsning konstituensi uba badru kum presiden jong lum nong rim area jong ke NPP renggat bad ki perlok jong kelwan ban peniaso asyaka parti UDP ban kerjaan uba sunshine makri. Ya kejing peniso jong ketika kenhun la pediang subha lagi nong ilam jong ke parti ha kejing dalang jong kertong geseng uba sunshine makri. Uba Frankie nong bet ulong ba kejing peniso jong usia ke parti UDP kalong namar bagane keseng ka yo kertong uba biang uba deru ultrasionong jong senong umsning bat keseng ke don kejing kermen nak benta ka lawai jong kejat benreu. Kabanding kong kalong kumde ka bapunong nga ban yas na UDP kalong ba kawai kalong ka banalai ka jingkelang ako constituency ti kawai do kalong ba ngiyo yung kandidat ba dehi nang ni ti kata hilong ba ngin ai ti kamot ti kadiang banalai ka jingkelang constituency kanang ba habaro kiliang tadi constituency kalong buku peng kata ti 100% ngalawan om UDP kan puas katau kata ayat gising di bah parti UDP jing kena klan kadal syaka jingkerban ngin poi syaka jinjok limba jing kersan jing kiwi ki parlimen kemudian syaka poi parti ni ida limba Frankie Nongret beri pelok jungi sa po lum nongrem ti istunat bam tagasni pedang brom wi bad iki pelok jungi berwarna te istunat ba nakaleng jungi kila shim badi session ga ya kababiang yang minta ke parti jungi nomor ba isu tu ba ke parti UDP kadon syar kata menpush ke jinjok jadi nak tahu iba Frankie ayu lawan menejoin nak ber parti UDP berkunjuru dan beriklan ya ke parti jungi akan digau mesti kursi